Ha a bhuiin immert misnach a gra go bhfuil culavaki ga dhéanú do gamas an achnan canan an alapnach. Le bhí máú an dú cí a cháirlinn na gealtach go léir anechu mar scíre canan háireachte. Ha áfik an úteris a tógal seo an na náhes céidir bealú cháirlichin an deachan sa tían ais a gra an dú scarú dhéanú id inniuhan na galig tú bhstay na scíide sin. Ha tuliú ag élinig géfad. Bag ymig sgydden canan sŵnige fer ymig polisi yn liesochi son na galig no alabis, maar faarst de gaak na canan yn alabanoch a hannig isteach san having in nuri. Ha konje na geeltok het aisk uur eisig, an ze wat de mollig en dinne we uur a chud a de skide geleer. Ha drag moor a de woeien immert misnoch men flanne show. Sin is cadach go bhfuil i farsteo ann, had er son cadm na séad a harsten na skiden fer bhfuil galig haast ann, agus stoch go bí dachas ar chodig gan acin sin ag léil. Had jen viak gumi shona vakig at Amazon en nachguur. Eindjen written a bhesin je tokoléid van írhasach, sé gin féimig kriige chodig in a bhíann, a bhéid is mór i dúde go bhíann skide chan in sáritje, agus chadeach sin a chud isteach, had de brine warden Carl is written mar sin, ach banúidir na úteris an innedal. Ag jedig was skiden can in sáritje bechoir bhíanseach úteris an innedal sáritje, agus sin tarsravig sechet van proces geléir, ge é seo na hachrig ag cean hail agus gobéna jedas fer in de háisi sin. Ha offigi konje na geeltok a gra, grein had de mollig en nois kieldige agus is sesviche stuurder van realtus a churing niaf. Ha konje elan a jo, Christine gile iase, na bald de gemiddi galig na korje. sé scíir sóide hans a gealtoch. Si sin an príomhachas, agus a clacha an loch agus na scríbte san stúdaich. Ha féimech iad an áibte luchlaverst nó kenkrachin rí cooltar can in strut mar sin. Ha sin acinne feich na scíide. Ha sin acinne haniel dreig acinne hefsid. Ha sin go bhfuil na boxichin iad a dhéanú. Is mar sin bhainnos cialich gohariters gas go rud úrathe seo gus slad tóisi dhéanú iad far a bhil sin. Agus ha fis acin go bhfuil gach scíide étarhealachte agus an an gach scíide ha gach córsnach étarhealachte. Ha cean an cúteach min bhuaid i gud de go bhíice seo a nói an sa bhil nach a chud an sás na saide dhird. Féim sin caiinech go cuteach nach hel bun innevin, van realtas an skriide cast, agus sin na vis géintse den na carlin na úteris an innedal gémas vi tacharstan an skriide chanin sáide is a keist down a bhil carlin na gealtach gotig sin, agus ha dúchans gintig bun innevin a meach an realtas nach gaf chollin agus a hul skriide in na gealtach. Heid an náis go bealú chomiti na galig ag cóin na gealtok in heacuing sa tíin. Éline cean with BBC